Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat, salamlar aytkandan keyin, hurmatlı mekendeşler, hurmatlı musulman bir toğandar, jalpı mına Kırgızstanda yaşagan, жүрөгүндө imani var insanlar, bardığınızlarda birinciden mına bugünkü en suyunuştu günübüz, Kurban Ayt bayramı menen kutuktaymın. Allah Taalam mına dua kabul bola turgan, bir suyunuşka jete turgan, bardığımız Allah üçün bugün kurban çalabız, bir-biribizdi kutuktaşabız, bir-biribizge dua kılabız degen günge jetip atabız. Uşu gün dualar kabul bola turgan gün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayru duayı duavu Arafa, dualardın en jakşısı Arafa günü kılıngan dua deydi. Geçe mına bardığız oroza tutup, Allah Taala'dan soğup ümit kılıp, günöölörübüzdün geçirilişin tilep, Allah Taala'dan jakşı bir dualarda kılıp, mına bugün uşunday kuvanıştığı gün eken, kurban çalat eken biz, İbrahim Aleyhisselam'dan gelatkan uşu ulu jörölgönü, bugün dağı men özümdün, göңүлүмдөн Allah üçün dep mal muzdap, üyüme jakşılık dileyim dep, uşunday suyunuç günge gelgen günümüz. Musulman adam mayramı uşunday bolot. Musulman adamdın mayramı en birinci suyunuçun Allah Taala menen bölüşöt. Bugün mına taң atıp turup, en birinci suyunuçubuz men özümdün jaratkanım menen bölüşüp gelemin. Allah Taalaga barıp bir secde kılamın. Oşol jerde jamaat menen namaz okuymun. Allah Taalaga dua kılıp, Allah Taalaga birinci suyunuçumdu bilgizemde uşul jerge gelip oturabız. Kudayım bardığımыздың niyetibizdi kabul kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşu Kurban Ayt günü adamdardın amalından en Allah Taalaga jakkanı kaysı degende, anın Allah üçün kurban kılıp kan çıkarganı deydi. Uşu kurbançılık, kurban kanday bolot degende, mına bugün ayt namazdan keyin anan kurbançılıktın uwaktysı baştalat. Teti 3-cü günge çeyin bardığımız kurban çalıp Allah Taalaga jakındayt ekenbiz. Hurmatlı bir toğandar, Kurban Ayt degende gözübüzgө emne elestelet dese, Kurban Ayt degende İbrahim paygambar elestelet eken. İbrahim degen ulu paygambar ötötkön, ulul azm dep paygambarlardı da uşunday azapты köp çekken, Allah tüyüşüktü köp çekken, kıyınçılıktı köp çekken paygambarlardın içinden de 5 paygambar bolgon. Oşo paygambarlardın içinde İbrahim aleyhissalam degen paygambar berle. Allah Taala uşu sınoolarda dagı kээде adamdardı özünün jakkan pendelerin köbürөөк sınayt eken. Aşaddul balai alal anbiya deyt. Balalardın, sınoolardın en çoğu kimlerge bolot dese bul paygambarlarga bolot eken. Allah subhanahu wa taala İbrahim aleyhissalamga kançalagan sınoolardı bergen. Bирок ошо sınoolardın bardığынан uşunday ийгиликтүү ötüp Allah Taala kulumsun, sen menin dosumsun degen darajaga jetken. Ar bir paygambardın özüne jaraşa lakabı var. İbrahim paygambardın lakabı koyulgan ençilүү atı Halilullah, Allah'tın dostu degen atqa uşunday tatıktığı olgon. Allah'tın dostu boluştu, Allah Taala ar biribizge nasip kılsın. Bir toğandar şu hutbata süylep atıp, birinci özümdün nafsimdi, ekinci bardığınızdardı takıvalıka çakıram. Kıyamat günü erteң canыбыз ушундай eken, bizge amanat berilgen. Bardığımыздın can menen dene bir günü bölünöt eken. Bardığımız uşunti tabıtqa düşüp, kepen oronup Allah'ın astına barabız eger oşo nasip bolgon bolsa. Bir toğandar oşol jerge emneң barat dese, baylığың da barbayt, biyakta çoğultkan dostorung da barbayt, başka maktanıçың da barbayt. Seni menen bara turgan nerse jakşı kılgan amalың barat eken, takıvalığың barat eken. Hurmatlı bir toğandar, bardığımız takıvalık hareket kılalı. Bugün mına jakşı niyetler kabul bolunna turgan jerlerge gelip atabız. Mına borbor şarыбыздын borborduk ayantında gelip oturabız. Bir toğandar kıbılany жүздөнüp, dar atçan bardığımız şu Allah Taala'dan jakşılık ümit kılıp oturabız. İnnemel a'malu bin niyat de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bardık iş niyetke jaraşa bolot degen. Bir toğandar geliңizler bardığımız niyet kılalı. Bugüntön baştap men özgörömün, bugüntön baştap niyetimdi oңдоймун, bugüntön baştap takıva bolomun,
Allah'dan korkamın, Allah Teala adal degen nerseni kılamın, aram degen nerselerden tıyılamın, Kudayım mağa jardan ber dep, бүгүнтөдөн niyet kılalı urmattуу bir tuğandar. Men aytıp kelatkan İbrahim paygambar uşunça köp sınoolordu görgön. Oso sınoolordun içinen ömründe en birinci adam çıdagı sınoosu adamdardı Allah'ın dinine davat kılgan. İbrahim paygambardın uçunda Namrut degen padışa bolgon. Uşu Namrut padışa uşunday men Kudayımın degen darajaga jetken. Keyin İbrahim paygambarga karşı çıkıp uşunday ot jagızgan. Ottun ilebinen üstünen kuştar uçalbay kala turgan darajada ot jaktırıp oşogo ırgıtkanda ırgıp düşüp kelatkanda İbrahim paygambardı perişte gelip ey İbrahim men saga jardam bereyin degende jok. Hasbiyallahu ve ni'mal vakil. Maga jardam berүүgө Allah Taala jetiştүү degen. Oşonda Kur'anda ayat var. Kulna ya nar kuni bardaw ve selaman ala İbrahim. Allah Taala biz otko jalındagan otko buyruk berdik. Ey ot özüň sen salkın bolgun İbrahim paygambardı salamatta saktagın dep biz buyruk berdik deyt urmattуу bir tugandar. Oşentip çın jürögүнөн Allah'a bolgon işeniçi, Allah'a bolgon tobokeli, Allah'a bolgon tayanıcı, bardık nerseni Allah'dan güttü degen nerseni jürögүнөн bilgisken keste Allah Taala oşondoy sıylagan. Ekinci sınosu İbrahim paygambarımız uşu 80 jaştan ötkönçө Allah Taala perizent jıtın jıttatpayt eken. Arabızda bu jerde 10 000 degen adamlar turat. Argimibizden arganday tagdırыбыз var bir tuğandar. Gebirölördün arasında 10 dogon balдар var. Birok Allah Taala oşo Allah Taala berip koygon baldardın barkın bilbey jürgönübüz var. Gebir insanlar var. Kança jıl uşu jubayı menen jaşap bala jıtın görө albagan insanlar var. Uşu gündөн paydalanıp Allah Taala perizent körbөгөндөрдүн bardığına Kuday Taala perizent jıtın jıttatsın. Oşentip 80 jaştan ötüp balaluu bolboy Allah Taala'ga dua kılat eken. O Allah'ım maga bir salih, özüңdөн korko turgan, özüňe jakyn bola turgan bir perizent nasip kıl dep kançalagan dualardı kılıp oturup, anan İsmail attуу balaluu bolat. Oşo balaluu bolgon uçurlarda tarih kiteplerinde 86 jaşta bolgon ele deyt. Emi karasaňızlar, oşentip balaluu bolup emi sүйünöйүн degen uçurlarda Allah Taala'dan dagı sınoo tuşat. İbrahim paygambar azırkı Palestina mamleketi jagın tarapta jaşagan eken. Oşol uçurlarda Allah Taala'dan buyruk gelip, ey İbrahim sen özüңdүn jubayıň menen balаңды alıp barıp al keste Mekke Bakka dep atalgan. Eski atı Bakka bolgon. Oşo Bakkaga taşta deyt. Oşo Bakkada hiç kanday çımçık dagı, kurt kumurska dagı, adam dagı jaşabagan uşunday jeri bolgon. Oşol jerge alıp kelet. Ayalın, jubayın uçkaştırıp, balasın öňörüp, kança jol jürüp, anan Bakkaga alıp kelip taştayt. Azır biz ajıga, umraga barıp atabız bir tuğandar. Oşol jerde barıp zamzam suusunu içip atabız. Safa, Marwa degen oşol jerde eki döňsö var. Al jerlerde ortalarında çurkap atabız. Bardığı oşo tarıhtarga tayangan nerse. Oşo Safa'nın tuşunu alıp kelip taştayt. Taştap turup İbrahim paygambar gayra kayrılıp baskan keste artınan Hajar enebis İbrahim aleyhissalamdın jubayı. O İbrahim bul jerge sen Allah Taala'nın buyruğu menen taştap atasыңбы? Je öz akılың menen taştap atasыңбы dep eki şolu suraganda kayrılıp Allah Taala'nın buyruğu degende idan lan yudayyi'unallah. Eger anday bolgon bolsa Allah Taala bizdi jok kılbayt dep Hajar enebis balasın kuçaktap kalat. Jaş bala uşunday ısıkta oğurup kalgan buttарын tıbırçılatıp eç nerse tappay atkanda Safa toosundan Hajar enebis Marwa toosuna çurkap barat. Marwa toosunun başına turup adamlar görünör beken dep kayra çurkap gelet, kayra çurkap barat. Oşentip 7-nji jolu gelatkanda Cibrail aleyhissalam gelip balanın tepkilep atkan jerine urgulagan keste oşol jerden zamzam suusu çykkan. Urmattуу bir tuğandar, İbrahim aleyhissalamdın bul dünyoga gelip ketkenine 6 000-7 000 jıl boldu dep tarıhçılar aytat. Oşondan beri soğulubay adam zattın bardığına jetip kelatkan mına zamzam suusu. Bul sınoodan İbrahim aleyhissalam uşunday ötkön. Bardığыбыз muну tagdyr, jomok siyaktуу ukbaşыбыз gerek.
Карасаңыздар, сыноого Аллага болгон, Алланын берген сыноосуна чыдаган үчүн анан ушундай сыноолордон өткөн. Анан Ибрахим алейхиссалам канча жылдардан кийин эмне болду экен деп бул жерге келген учурларда баласы ушундай Кур'ан-ы Каримде ушундай аят бар. Баласы жанында чуркап калгандай, ушундай чоңоюп калган дейт. 9, 10, 11 жашка чыкканда атасына жөлөк болуп балдары чуркап калат. Ошол учурларда Ибрахим алейхиссалам канча бир жолу түшүндө көрөт. Түшүндө дайыма өзүнүн баласын курбан чалып аткан болуп көрөт. Анан пайгамбарлардын түшүндө көргөн нерсе дагы буйрук болуп эсептелинет. Ошол учурда Ибрахим алейхиссалам бир күнү келип, бул мага буйрук болуп калды окшойт деп Хажар энебизге айтып, анан Исмаил алейхиссаламды алып барып, мына бүгүн ажыларыбыз азыр мына Мина өрөөнүндө турушат, шайтанга ташыргытышат, андан кийин барып бардыгы курбанчылык соёт. Ошо Мина өрөөнүнө алып барып, ошо кетип атканда шайтан азгырган жерлерден Ибрахим алейхиссалам шайтанды урган жерлерде бүгүн ажыларыбыз шайтанга ташыргытышат, урматтуу бир туугандар. Алып барып канча күн мурун даярдап койгон канжарын алып, Кур'ан-ы Каримде я бунайя анни азбахука фанзур маза тара. Кур'ан-ы Каримде ey балам, мен түшүмдө сени союп аткан экенмин, курбан кылып аткан экенмин. Буга кандай карасың дегенде я абати фа'ал ма ту'мар сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Иман менен тарбияланган бала. Ey ата деп айткан эмес. Kur'an бул нерсени айтып атат. Ey атаке, сен буйрулган нерсени кылгының, мени сабырдуулардын ичинен табасың деп Исмаил алейхиссалам, атаке мени чалкамдан жаткызбагын, жангыйын, жаным чыгып баратканда мен сени жаман көзүм менен карап албайын. Мени көмкөрөмөн жаткызып койгун, колу бутумду байлап койгун, жангыйын, ушу жаным чыгып баратканда сени тепкилеп, колдорум менен бир ыза көрсөтүп албайын деген. Урматтуу бир туугандар, ошентип Исмаил алейхиссаламды көмкөрөсүнөн жаткызып, бычакты тартканда өтпөйт, дагы тартат өтпөйт, дагы тартат өтпөйт. Ошондо Ибрахим алейхиссалам, мен Алла Тааладан алыстап калган окшойм деп ушинтип, өзү үшкүрүнүп калган кезде Жибраил алейхиссалам бир кочкор алып келип анан, мына балаңдын ортосуна биз жакшылык кылуучуларды ушундай деп сыйлайбыз деп Алла Тааланын кабарын жеткөзүп, ошентип кочкор берген. Ошо күндөн баштап мына кел атабыз бардыгыбыз эмне мал союп, курбанчылык союп. Урматтуу бир туугандар, Аллах субханаху ва таала ушундай мээримдүү зат. Алымдарыбыз айтат, эч качан Алла Таала ушундай мээримдүү эч бир атаны ошентип баласын союп коюуга Алла Таала разы болбойт дейт. Ибрахим алейхиссаламдын дагы иманын, анын ихласын текшерип бир сыноодон өткөрдү дагы баласына бычакты өткөзбөй койду. Анын ордуна Алла Таала ушундай бир жандык берди дейт. Бир туугандар, ошон үчүн келиңиздер ошо курбан айттан кийин бардыгыбыз ошентип бир жандык мууздап, жандыктарды ушундай адамдарга таратып берип, бүгүнкү күндүн маанисин ушундай чыгарып, Кудайым, Ибрахим алейхиссалам ушундай сыноолордон өтүп отуруп, Халилулло, Аллахтын досу деген атка калыптыр. Кудайым, мен дагы бир жандыкты союп, сага жакындап, курбан деген Алла Таалага жакындоо дегенди билгисет. Мен өзүңө жакындаткын, Алла Таалам мени сүйүктүүң кылгын, мени дос кылгын деп бүгүн ниет кылалы. Алла Таалам иншалла бардыгыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Мекенибизге Кудайым тынччылык, аманатчылык, саламатчылык берсин. Кудайым берип аткан жакшылыктарга шүгүр кылган пенделерден кылсын. Алла Таалам ушу жакшылыктарды, Кудай берген ниматтарды жоготуп ала турган, Алланы нааразы кыла турган иштерден Алла Таалам алыс кылган болсун. Бардыңыздарды дагы бир жолу айтыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы Кыргызстан элибиз аман болсун. Урпактарыбыз кыяматка чейин үзгүлтүккө учурабасын. Ак калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Көп улуттуу мамлекетбиз. Бири-бирибизди сыйлаган, бири-бирибизди урматтаган, динибизди тутуп тутунган, салт санабызды сыйлаган ел болуп сакталып калышыбызды Кудай Таалам насип кылган болсун. Дагы бир жолу курбан айтыңыздар менен Кудайым бардыгыбызды эки дүнүйө сүйүндүрсүн. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.